Mwekoro mwenti gwa kumantere chia kia mantu kinini akuromba utethio bwa guthethererwa kugimaria mwana wawe aria augite ukia buria bari na bukinya ationa kia kwithirwa akimwakira nyomba kinya ya muthaka uju kwithirwa agitonya na ndi akiromba antu bawendi bobwega kumutethereria. Kwa mwekuru ka wira wa Anderson nturia kia bantu mbari chia kini wandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Mara ka wira ari mwekuru antigwa gwake gugituragia thina cia nkuna mwanki rimwe ona tukirea nonga tuthire ndile nkalimia tukaumba kurea riu twana tutu twakwa na kionekini ndaremirwo ni kumutanithia nuntu akwaga mainya tontu ndini nkaguku na nini no kandi ndiruagiria buria ndinkiumba kuona gia kuria withirwa ari mwekuru antigwa na murumwe atari na buwe kana ruagina nturanie nu uraretera kawira thina mwankarare mwaguta na mwana wake ora mukuru gwitwa Kioneki nkona riu thaira riu ndona gia kuria nkaremwona ninkinya kumushughulikira na mauntu magwa kanyomba ona mauntu ma monde mala ankienda nigitumire riu ndemeretwo ni mauntu mae mwana Kioneki kurega gutanwa ari no kurwa mianke 15 kura muthingatithia mathina nyuma kura mugiria athina mbere na kithomo na nkinya guturaga kibuba gwa ibara bangi banthuki ake maturani ndina miaka 15 akwa ni nikandendaga tukugimara antu ba ndakana njirani banjukagia ugu nibendaga ngimara mbikarotabo riu awendi wakwa ndendaga gutetherio ngimara kiriro kinene kia mwekuru yuka wira wa Anderson guchwa muntu mutetheria gwa kanyomba na nkinya kumutanira mwije uyu wake oroturaga mamite kicheni ndakenwe gatwike gakula December onjirira bagatumira nayo kiu kiriagwa ilungamirirwe ikule icoke yone kanyomba na tutikuria nyomba nene nyomba ina gitanda na antu akumama twitugakena na tugacokia nkatho thirikari yetu ni twibwana tu support tonyerela nyonto twina mweshimiwa Kinuthia twina Kareki wa Mpioki twina His Excellency the Governor twina mama county na atongoria baingi oyigwiani kiao kia mwana to mama maumbukite gikundi kendi wega kia Ambassadors of Hope kagita karaba kuthiete kubariongera kubairira gia kuria na nkinya nguo nyuma ya boko muri kwa imukabu mwenturani enu basire tosire gucerera mucio tutawe wa gutethania antu mamena mathina na etwaringwe ni CHV wa this area Madam Eurydice na turie tusetonere mucio uyu na tumi tusietona ni uma mucio ina thina Kioneki kwina kana kaivuga gwetwa Kioneki gate cukuru na kate gakuru netukoromba wero wishes my intervene mabate gutetheria kana kau tio tutibata gutana Kioneki na gutetheria ngina nontu mauntu mamengi tuthama gutethenia gatutethagirwa ni wero wishes na gitumi tuko freedom on the my intervene to this family Kiripotera Wero TV kumantoria kia manto wandia mithero kiri gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogani.